In this update, it's still unclear when our Defence Force will be able to evacuate New Zealanders out of war-afflicted areas in the Middle East. Kiwis there are being urged to alert safe travel. 3,000 are already registered. Defence Minister Judith Collins says our planes will leave in the coming days and take people to safer nearby areas when conditions allow. She says they're prepared to take thousands if necessary. Well, if they wanted to go, we would simply have to make it happen, but we would have to obviously do it in relays. Israel is currently under a barrage from Iranian missiles, while the Israeli military fires on targets in Iran and Lebanon. CNN correspondent Reza Sayar says Iranian attacks continue despite heavy leadership losses because its scattered forces can work independently. So if one of them is neutralized, the other ones keep going. In other words, there is no head of the snake to cut off. The mental health minister's liking the idea of a social media ban for under 16s. A Parliament Select Committee report endorses the policy. It also calls for an online regulator banning apps that create unconsensual naked images and regulating social media algorithms and ads. Matt Ducey says social media can expose young people to harm. There's no disagreeing that for some young people going online can cause great harm and they're exposed to quite harmful content, so quite rightly the government's looking at how we respond. A former charitable trust boss is alleged to have taken more than $2.1 million from 3 organisations. The Serious Fraud Office has filed charges against Matokino Marshall, who's alleged to have taken more than $1.4 million while chairing the Port Waikato Community Health and Support Services Trust. He's pleaded not guilty to all charges. That's news. In sport, Jamie Joseph is pivoting quickly from pitching to be the All Blacks coach to plotting the downfall of the force in Super Rugby. The Highlanders coach is now fully focused on Saturday's game in Dunedin after missing out on the All Blacks gig. Joseph says he went into the office yesterday and got on with things after receiving the disappointing phone call. Whether I got that job or didn't get that job, I was going to be committed to the Highlanders to at least by a week, which is another 3 or 4 weeks ago. So, yeah, getting on with things is important. I've got to, if it was my children that I would be talking about, I'd be saying, get on with life, move forward. The football Ferns have beaten American Samoa 3-0 to finish round 2 of Oceania qualifying for the 2027 Women's World Cup. That is sport. I'm Raylene Ramsey. Radio Samoa. تسليمة يبطل عمو. Party rock. Yeah. Shake that. DJ. Every day I'm shuffling. Let's go. Take this. Hey. 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 Let's go. Mafua angale ole
DJ. Every day I'm shuffling, shuffling. Maintaining some things I see. Even if I need the same Zealand. DJ. Bye.
DJ. Every day I'm shuffling, shuffling.
DJ. DJ.
shuffling, shuffling. Like that boom boom pow, them chickens jacking my style. They try to copy my swagger. I'm on that next shit now. I'm so 2008, you so 2008. I got that boom boom boom, that future boom boom boom. Let me get it now. Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that. All over Samoa. Waulene yo kasputi alu, awal suya ngila wale kio. Eva mai ina se fudu lima iva kolu. Amo, Radio Samoa, Vevela a. Ua na ole Radio Samoa, se furulima iwa toru amo, e tautuaina oe ilaungangana, fitu aso le vai aso. No maila official tine mu ma fala velave tutupu fa forsei. Fire and Emergency New Zealand ole a lenga lulue mo le tasi le itula sui tine mu. Maile se fululuanga e le tasi le awoli, i le awoli o le asoa taiao. Ona o lea tūlanga o le awa ai le whaatuai o na taliantu o sui o le ofisa ini wala awe o mai o le whautuanga mo le tōtele i a whae tete o na whaatino ni vaenga o no tūlai mai eini mu. Tautua nā ngā sesenga o mea taumawha i a awa le tūla fua ia mana tua a whai e tūlai mai se mu i a vave alu ese mai le fale ma vili le tasi. Asia siane le i tūlau o le Fire and Emergency.nz moni whaamatalanga e tūsai ma nei fuafuanga. Hey, don't be that guy. Or that auntie, ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. O le Accounting 2000 Limited, e whailai au la fonga business. Maisi la fonga ili mai ai o le tausanga whaale tupe, I tausanga uma. O le au wala lea e mawhai ai ona toe maua tupe, e te tau ona toe fo I mai ate oi. E fsoswani fo ili Accounting 2000 Limited I ate oi, e alo ese mai le tutongi o tupe e le te tau. E fsoswani fo I ate oi, e maua la fonga toe fo I mai. Whawhaso tai, Bashka Prasad, mai fiti, Accounting 2000 Limited, I le telefoni o lua lua, Fafi tuiva lima tasi fa. O lua fafi tuiva lima tasi fa. All over Samoa. Waulene yo kasputi alu, awal suya ngila wale kio. Eva mai ina se fudu lima iva kolu. Amo, Radio Samoa, Vevela a. Fatona mali tula e ono tautua wha waware Radio Samoa sa lima iwa toru a mos ta venga lungo le wala wasi fion maro tātou tunu ai oi lea no whare sa tui a maa taime tu taula whi au mga nuenga lava sir fia pautou ta le tau nuu le manuia I maota malawa e a warka alu lungo le wala war whaunga ina telefoni ta wale lole le mole pasia moli ia mai se tanga I maa malama mai whailo lungo le wala Lazy si lungo tu la fono. Svenga laito le lo papa ua paia si le mu mai traffic mai up no panga I Albany sau lungo le la lo papa. Tapi na boy consolation drive nga lungo le lo papa mai Devonport Base Water anga tu I Takapuna Hurstmere Road Milford anga ya tu lungo le lo papa ia o si fiel malo tato no na ona fangu pea ia te o ia mata alai lungo le wala mai tai bi champion I broken hurt on e waro tanga I lungo le lau papa slow mileage traffic ia te nu la mai moto malawa se vainga le tau langa I Victoria Park ngai lungo le lau papa si le fiel malo tato to no ia nga ia tu le fiel mo mai ia tanga I mar malama ia tau nu mia saunga le mo ia ni o se vainga Jevos Road Ponsonby Road anga ia tu I Herne Bay ia slow the traffic nga I Westmere ia vai tanga ia tu nga Point Sevalia te Moa Waterview Straight nga Avondale West Auckland ia le nau silfia tu taula te au mga wenga pai maria lo sa o swainga Lincoln Road tanga I Henderson Mall ia manaya flow mar traffic nga lunga Glendine roundabout
Ia pasi wai Komete Cemetery ia o lewa umasi singor kai au mara odi sau sao ai lin mo ia pai te wi mai Tiverton po Wolverton Road e ke Moa New Windsor Road holongo winga e ke ipo atu i lalo Hillsborough Road o le motorway anga i Mangere Bridge holongo winga ke anga i ka i le airport pe apa ingi se ke anga i mura kule fia le lava matala i lungo le wala o so inga i taulanga Simon Street Paisi Ploko Crafton Bridge pe masani ai anga i mo tanga singasi au kinani ia le lama tanga i lama e manuia lama nisi wanga i pe amnga wenga li im tuma tai po mai ia me so ase singa i mo tanga singasi au kinani e o uma lama i melo anga i elmalo ta so no sau nga i Renwell Road anga i Middlebank GI Belgerton Road pe mio Fire Sisilo traffic ia pa te mo mai Ellerslie Highway Mount Wellington Highway Silver Park wala ole maka kia traffic nga wa ia wiki o kokama pa ol mel sanga le muanga i mota malawa ia mata no ki hole na o se venga mai tai i Greenland roundabout lungo le motorway anga mai mato ia ki malel motorway fai mai polo marka ka anga i po le me anga e toi foi Mareua South Mall na manga ki liako anga ia ko takanini ia papkura ia mo leo puke koe ia lango winga manuia le fiafi ile anga ia tu lungo le ala i moto malawa tu tau pe amanga venga ia ma lol pale ne aso so venga nai lungo le wala mo se fiel malo ta no ina ua tu lai marita do taimi le wa lo so fitu minute ona ta leo le tu lai fitu Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Tāna fitu o ne ngalo apena misi de valu ia misi sulua pasi muri anu ia eluanga i muri pangua ia anu leo le maa kai au le onu tai au ia po ele maa le kua ka leiva tai au ia pape na lama pe misi ia le maa le anu ngei le fiafi le fitu Winante muri o tanto tala i pena ponga le atuno le so tau mai tanga me tipi au tanga maia panga so le tanto por clame pe ona masini ai anga ia tu le tala tau ia app for fitu tala tanto online o tanto email apia folinga le YouTube channel o aso for mal tanto no ia ma vai po nai fasi silanga i fi anga mara panga fa tonga e ka le siemno ia on panga solo le tanto por clame tala ia o se volo pa ia pa tarba le ngang pa lo le ator ta to sunu mai la mai munga mo lunga pa ia se o pito titi mai se la wana yo tu asina sina ta no fai ma no pale pa tai pa ponga le tau le Radio Samoa fitu aso va yaso luas por fai jula o foroma pa ta pa tu ne po ba ngole fiafi o le stofi o le fa fitu ngan venga le waso lima mati lu o no vi neri tanto forongo tanto sabaria le masina lona tolo ne po tau sanga fo iam sanga vi ia deri la finga runga stop ya le to fa ta patu ma no le pale ya mes foi ta penei na for ino le tala le so ke ris ya wala mani nganga mo i mo ma lo fa tu ta lo fa lava fa ta lo fa no ma le no fa tai to pati mai le au ma po ya ma no fa fonga mai se lo to tali na mai o le tautua le Radio Samoa e tunu mau ta lofa lava i le pangaruina no pa ta lofa tau leo fala e puma pustio to pangal mano le tunu so se mau tanga senga se i moto malawa a lofa te le atu pa ta la patu tautua le Radio Samoa se lima eba tolu a mota lofa lava i le pangaruina fon pa ta lofa i lato malava tuli fa salanga so sto es ioi no fuanga ele fio ia so i form de ola fa pena lava le la langi le tat so i form onai ia e fesili le li tala no le nganga pa ia le li e ton fulawai ia tato folonga e le fangarina o to tsalo ba ve mai se la fie se la le fo i mai wana ngona sa mo fo i le li lo fa te atu mo la to tuli fa salanga so ese lava na yalum pa na sa ya o onga ele ne aso tava tene a mai lo waso e se me pare tonu e se me fa lo pisasi ai lango no tava ma tene era no fa yetu a woni ngano pa soi lo tama pa soi lo tina ye adu le so soi lo wa onga wa to me uma
Maualo fia o matala tu mea sa va penanto pesili au langona ma ai ma sa I lo loto le tama mana tini ai ngalo ai te le lau sa ninga na ta pena to mololo nai ya wa onga ya lu le ya por clame o ne se me po le tu pesili ai pe o langona ai pa so lo to mama lo tina pa moles te alu molo fia na so ai mana tua le numero tassi so I fo e to ma to mora ai teitu le ngana le nai te mita ai aure ngalo ia ngoto I lo loto le tama mana tendo lumna mo walo fia le ngana pe o tania ko li liwa ko pasamo mola ai vale paki o matua o lo pe auro e kalisia ia lo no ai sia o e mo le ngana pa pe ia ngano at io ale na te mita ai ala vale mala aure li ngan venga tofie oto ia nai mana io nai mo la fa mo le ngana so I fu ai to matua mo lai Nui ala mau tolu mnai, filifili mai tātou te rea filifilia, o ia lava e filifili mai tātou. Nisi o toi filifili le atua, whai matoho le tana leine aso I luma, pamlia le li o tolu mnai. Lua su tolu binu te ona tāle o le tu lai fitu, ea tāle fitu, a wina muli o tātou tala, I pion whaponga I le so, moli whamanoma le whapatai, tu lenga ponga mua, tu lenga whaisa la whaise, man Francis Yohane, mahano o tau, Aro tau tu atunu ia pe foi le pinga ia lia tau sa pe El Harrington ia foi tu ia marunia foi mai foi lu tau tu le aso ta tau ma futa se pai foi stay mo le pia ai pa tau pa tu ia so vadas Maureen tu tu fele ma le ainga pa tai ma mai pa pe foi ia foi sole misi akore so all pole Ano pai ia sina leo ma son tu atinai ano salia o lo maputa mai Allen Bay la mua Wellington ne lofa te latu pa tai ma mai da Vincent Leonard ia lofa te latu pa tai ma mai le ngata lea kala pai lenes ia o mai ma no ra pa tai o mai le mlai ba le I Oscadi lo pa tu lencia ma inga pa tai ma mai milfa mosa ma inga pa tai tele la ma mai milfa mosa ia poi ia po fuanga le pia kala pai se uso ya su e mosi bil piti ma pa tu ya Maria ma no falo lo fa te atu mo lua Nuia po inga wenga le piafi sua me solta po inga rato ya Maria man pa nau ya fa iwa sunga so ai nga wenga le piafi lo fa te le atu pa tai ma to mai ia o le fa ponga mai si uso ya Nicola ulu man pa tua man no falo la velunga le one to here in Liverpool ya stadia ya lo fa tu Nicola ulu ma no fa ma no si oi o ko anga sa mali o le mo ko ma ngaia Io, olem ko ma ngai sa mali. Ka mapa paning. Io, ai leo sa mali. Ai balu asol vai aso KFC. Ia onga leo nga tasi lo tia mo mele. Ia wanga foi wa balu asol vai aso KFC. Ia anga le lima so e famalostino ia lo fat. Ma lo la fa malosi. Ia ta fa malosi manu ia mo fia ta so ia bi ia lo tato to nai musika su floi ia wa fo ma na bo ngan wenga la to fo ia tulungo ana famlia ne le tau tai Yesu yo to sa ia pa to no ina mlia ni fo i wa nga ia tu ngan wenga famlia ne to Walter VLT Talo va dia fa fo wina ma ainga ia lo ma puta ma yo tara le la mua vi si do nei da pianga le o pepe io ia male au pepe lo pinga Seki mai au fika ile pese fa apaleni ai lau va alele awane ia fa atali le talofa bano ai le tali va ile fe le ta amio ane itipu ai o se fa la lave eva mai o e wale popole se tu malo ale fe e amole lue yo se mo ise over se lue tu ai lue lo ile fe
i fe sa utala le anga etele i mawaina la umai le sa wanga ngai naina ono saila ya lo loto ta eva ve waloa ile fale olo mai su e mai se tala fae ve va sa mai lunga lue lue le yo se moi se ova se lue lue tu va lue lo ile fe tu lue lue ma etene mai ile pese tu lue lue me te dia ve ile fe o fa solo si le
lava o te tua le nei ro e whaafonga mai pēi le Radio Samoa tasi lima I watolu a mo Samoa I manuia lau whaafonga walau whaasausanga.
Tasi lima iwa tolu amo. Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina oe I laungangana fitu aso le vai aso. Usi mai alau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongolongo le Radio Samoa tasilima iwa tolu amo. O te whatalo fo ele nei o sa fau le tātou utino o tātou mafuta wa fo ele ngā luenga taulongolongo usi mai alau whaafonga. O le wa o mai se whaai unga al whaam sinonga mawa lunga le atunu u le lao lao. E whaawa wai peo na wha o ngai le kalesia. A Yesu Keriso le upa i o aso ngata I Samoa. Se vaenga ele o le whanua wha le anganu o ala mutu I le visa le imoa. Ia inga o se lisi na wha mawina ma le sitala wha le tula fono. I le masino I ulai o le tusanga I luafe se fulu ma le tonu. E tusama le tolu eka le te leo le whanua o lo lisi. E wha ngai o iai se malu malu tāpua I o lea kalesia. Wha pea isi mea tō tino o lo iai. Peitai o le marienga le sa o le ai ngai ana le whanua.
Na whaalave le veina ma whasiringi ai alo po o le whanau o le matei sao. E whaasino iai le pule o le ele. O le mafua anga lea na talo sangai le ka le sia ma le ministao puna o a whaale nā tula ma si o manga. I le whaamsinonga mo se polo inga le tu mau. E tau fi ai le soli atu o le whanua ma whaalave le veina ai ngā luenga o lo whaia. Na talia le whaamsinonga māwalunga le polo inga le tu mau. Ma taunu uai le whauru loe le ka le sia ma le ministao puna o a whaale nā tula ma si o manga. Le nei mata upu le whaamsinonga māwalunga e su ai le lisi. Ma lona tūlanga na whaangai o iai le vale o le sao. Ma se suisi ni o le ka le sia. O se tasi o tau ainga o le matei sao e whaasino iai le pule o le whanua. Sa finau nisi o alo le sao sa molia e soli tū la fono. Le ai inga na whaatino ai le lisi. Ai sa te ene le ka le sia ma le ministao le amtanga luenga le malo. O lo va ia le lesi te leina o lisi o whanua tau Samoa. I le mai o ilo ilonga o mau na tu ina atu o taunu wai le whaamsinonga ila na whaai unga. O lo tu sa ai maalo le tu la fono le lisi. Ma ia whaau au peo na whaao ngai le ka le sia le ele. Wa whai ai le polo inga le whaamsinonga. Wa wha sa ai o na toe wha lawele veina le ngā luenga lo wha ngā solo ale e ka le sia. Wa wha tolu ina i fo i e sa moria. E to tongi rao wha inga ono sfruri mawhi tā lai le ka le sia. Ona o a fianga e mafua mai. I le wha lawele veina le ngā luenga. Ai li mawhi tā lai to tongi atu. I le mta ngā luenga o puna o a wha le natura ma sio manga. Wa laubanu ia se isi palo tala i titi le fito atua na ia tua isi palo tala i te lua. Ina ua wha iro ai le teitai o le malo le fionga i le pāle mia. I le fono masani matu stala. Le wha ma vai ai o le whaipule o vai maunga tolu ma le pāti wha upu whai e pui ai a te tau o tangata. Le fionga i a tai o li seu fiti ai masu. Wa wha ilo le pāle mia o le teitai o le vaenga wha upu whai. O le wha tua i le atua sa mo utasi. Le sunga la audi le mali toa le watea polate e wafosi. Wa fia uru fale atu le sui whaipule o le ai tu malo. E avea masui lango o lana pāti wha upu whai. A whai wala ngona e le ri whaipule o le mele le ia malona i tu malo. O lana whiwhiringa le na. Mai le nā tia foi o au na o tautala wha le uso pe tautala foi e tu langa. I loa o le savalinga wha porkiki. A whai nei tō si le taun whai a le ri whaipule. Na malolo le sui o le fast. Malolo le sa ave minsta tupi. A sao mai le va o le fionga le ri whaipule. Alona wi. La ia whatu tonga lona i tu malo. So there is something in him. Tau wail tu langa la lea. Pa wala na upun wheme e tau lauli. Wa ula ngona ia tu lo lava. O se sela o matere me sa wanu mo muai. Le la wo utali tonu le taunu unga o tato whainga whirwhiringa. Wa tau lona whaila o whai unga sao e taunu whail temi nei. Mai o te whawhetai e whailo na nganga tu lo lava, loto toa, loto tele, e na te whai whai unga onga whai. Langa re whai ngō whir whai ma vai koe whai whainga pau. Ngō o whai lua iek. It's not easy. Au ile o te loa tangata mele ta o tangata iele nganga o te ta. Fai do le mea, fai do aru le to fa longo ima i. Sa o lona na fa mola na tonu ka vali lo dum. Ma o ter tonu se fai unga mo ia la vaia, mo lona lumanai, mo lona i tu malo. Ma le la ua hanga ima i ta pena ia le tu langa o lona fa ma vai lo ia. That shows the big commitment. Ma vai taimi tuai. Ma vai le o langa tuai, a le la sau tue wha whauro na soifua, wha le upa i o malo, ta pena le whainga kalot. Ia, ma le la ua umafoi na tala noa le vanga wha whail wha tue le tu sa mo, ta si e tali ero na sa. Le fionga i le pāle mia ma le teitai o le pāti wha upu whai o le wha tua i le atua sa mo utasi, sunga la audi le mali e toa le watea polata e wafosi. O le toi usui ai o le fono a ofa i tu la fono le vai o sfou, o wha moe wha ilo ai e le whonga whatalai le wha ai unga le sui whai pule o vai maunga tolu na tau vai le fua. A le vai ngai pui ai a te tau o tangata e le palo ta tele ia au kuso o le tau sanga ua vai. O le si tau atua Israel ma Amerika i le atunu o Pelesia o suia lo na ingoa ia Iran.
Ma ua tau fia ai ma le tele o malanga wa lele ma wa o le sami le vaenga o le rolangi. Ua tau fia ai nisi o malanga ofisa o le malo Samoa. Ona o pui pui ngā o le saunga le mu. Ua whaido ai le tai o le malo i le pāle mia o le asolua na fuafua. E malanga ai nisi o sui o le malo i ni fono tanga i fafo. E a fea ai le atunu o Dubai. Pei tai ua le whaataunu uina. Ona o tūlanga lo o a fia ai le vaenga o le rolangi le teimi nei o so whainga. O lo fere le solo ai mea tau whaatonu tonu anu ma mao. Po savalia nei le ono tau sanga. Talu ono te tala lea o ngā tūlanga lua ma lea o ngā amata o lo whaangai o iei tā whaingata. I se vaenga sa iei le whale pui pui tuai na tāpunia. I le tau sanga i lua hawhes fulmariva. O nisi o whale tuai o lea whale pui pui sa to e whaafou ma vali. E a vea ma potua o ngā whanau e sidia le whase lau. O le numela lea sa iei lea o whainga o tamaiti. Ina ua te tala. I le mai o nā sia lea o ngai le pāle mia le amatanga o le vai o sonei. Wa whai ai ma le whaai unga wa talia le kāpeneta. E fausia se whale a o ngā fau. O whale tuai o lo iei nei e mai se le vaenga na tuli ei wha salanga o tama i tai. Lea o lo iei potua o ngā. O le asa mala matala i lalo. Mo le fausia ai o le whale a o ngā fau. O whai doa i le pāle mia e le saunga le mu whale o lo wha o ngā. Ai mai se o whale sa tuli ei wha salanga. O nisi sa wha mao nia le wha masinonga la tu soli ngā tu la whono mātu ia. Ma maa le ale. O le aonga le St. Paul mai lona a matanga i fuafuanga le malo sa iai. I le vai tau o le tausanga i luafe lua sifuru. E wha ngai o iei le aonga a mata po le Bree School. Ma le aonga tūranga lua. Wha pēr masa kolisi i se teimi muni muni ane ai. O sasi o fuafuanga wa wha iloa le pāle mia le whailo inga matu i stale le neiva yaso. O le wha tau nuu leo le fausia o le kolisi fau i savai. Le kolisi leo le tu malo ala tau e sifo. Sa iei le fuafuanga mua e fausia peitai e le tau nuu. Ma o leo le afa atino e mawhai ei o da ngai whanau i lea wha i tu o savai. I le kolisi o ala tau e sifo. O ne mamau tele le tau savali i le kolisi o asau. Talai o le wha atawhiti o le ngā luenga o le nei vai aso. Seifu. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Ama. Vango mano le tano o le awila te muli o tātou tala e peon pāponga e le aso e le tautua mai o tanga vai a tipi o tanga vai a leile li ilo tau soi fua mole atu le aso a tai au so mātou wola e tai pāponga o tala mai si o tātou tono o Samoa. So venga tala tau ia walama o porklame panga solo lo tu malu bela pamawina au kilani le so los futolo le ma pana o lo yai lona maulunga au lona maulalo le malu le pos ma tolu au waoni si vainga au kilani solo le la ne yaso ma tango fie sabili yang mai sauti sipo binga badal tau le so tayao le sparian ma tango fie solo la los futolo le bela pa mawina mo antayao sul falo na malu le po awa po na ti mo la sto na I lusu fa vela fa mawina la sto na isluono lona manu le po binga po na tau ale mai la sa pa uti munga awa po I lusu fa vela fa mawina ila sa lona manu le po spuluono lona maulalo so ai nga tai pale mo la tau ta pena ai pale tono tau le so pena po ya tai au ia e o to la sto na I mai tau le sa ea e o la son fua ia le lama ta pena me o e silpia a me lo paola te pon pe avea io ani pe fe tupu mai na ta pena ia I pau tuanga le water safety ni sela maritime ni sela tanga venga le ICC ole tai sua I au ki lani los por minuto spuru tai le lan so le tai au ki lani ona tai sua le ole tai ile los por minuto su tasil po ana nei loa se fultasi minute le tasi va berne lanso le tai o neanga ona to solo le tai le lua minute le tasi le audio le so te sua I manukau 5 minute te su loa va berne lanso le tai manukau to solo le tai
i le lua sulima minute te ai sulua i le auri le so mane tai sua i Murawai lo sul minute te ai sulua le auri le so na sua le tai i Murawai pa talo pa si tātou tono i Samoa e tono lo ria lama lang sia i tātou i whamnianga i amaisa le alama la langi ves ya tātou te orai le ni e mawarifi le mō mawari mawhana whana i tātou i ama tātou i loan sa mali tātou pōlonga o le pesili lama le anganga pa ia o so soan sili nao tātou a lo pa mea tu le tau i Samoa lo mānei sulu la o lo awaoa ni smaenga o le atunu tolu se fulu le bevela pa mawina mai Samoa malon maru le fiafi lua sulima manatua pe lau titano tātou lo ai tau malele atu manopia i atunu o mamau ea o lo tātou whei loa i pei tāla sanga i le lofa maranga leo lo tātou atua. O se mainga i apnofa antoro manaia sulo lae o mai au pani mātango fie. Se mainga marina wai kātou roto roa tāupor tānaki mano tū mātango fie sulo lae a wā pani se mainga. O se mainga marina i pay plenty Pastorate King Country, Kispon Moxpel, Lamua, Wellington, Tua, Mātango fie sulo lae I may awa when is buying a low more. Water up and palms, the North Navy, amazing to Rangaman is buying a nutu to our oi, say a pa Ialava, Clay City, Mona nutu to a Mangaya, Mangaya Manu, Camo, Moe, not all the fifth, calling a Koi Marco Seda, I don't know, oh, yeah, Scott Roberts and no Paco. Ilo le unga ne la lang e se me pa ngai nai o le tu pa pe na la mo so ifong pa o mo le si me ya ele orto si le firma tato lord finalo le ali o ya la vai fil mai tato ala ko ma fanga sa kama wa nge vo sunga ya Scott Robertson le sa be ma coach le All Blacks ya no tu la mer kama dai rani ya anga ya tu no ma ya no ko filia ya pa pe na la mo so ifong pa la tātou maua pēr pia ele leia le li so uma ele lei le li. Se mai la paponga le tātou porklame o le alanga upu. E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua ilo na sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lantou mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. E le tau māsina ma se tamari. O le tala whapea sa iai le tangata sa whataingo i a nonu, na malanga i tonga ma avea matula whale a le tutonga. Stasi aso, na whai eise whina unga whai mai le tutonga o le māsina, e na o le pō lava e vai ai. Ai na fi nau ma wai nonu e se sele tuitonga, e ma fai o na wai a fo i le masina i le au. Na fai te tele le fi naunga, ma o ai lava i na fai a la peti ngai whapea, a o tae au ai lewa ai a le masina i le tae au. O na wha o leo ti i a oe nonu. O le pō lava le nā lua ne ai le ai tu tausi o nonu ma fai a nonu, vai oe nonu. Oe te fina wale. O lae sa o le lei lava le tutonga. E le aise masina e oso i le ao, na o le pō lava e wa ai le masina. Wa mauti noa lava e te oti tai ao, e wa la oe. Lea o le a o walu, o te tū mai peise masina i le tai ao e la vea iai oe. Ai manatua nonu e te le tau masina ma se tamari. O lono winga, e le malo se tangata vai se tangata malosi, e le malo se vale i se poto. Fai mai le isi mau, a wa aia la le masina i leo, ona e loa lea, o le tūla i ule nā o lea i tua nonu, ua u mai, ma wha mata i aisi tuitonga, muli ane na toi loa le tuitonga le tonga fiti a lea itu.
ai ua ia whaamangalo lava i anon. Ia li tautua nā tu le fia popoto o tauna i toe ina, e le sa la upu mai na mua e le tau masina se mosi ma se tupu, e le tau masina ma se tamali. Ia, ia manuia lau whaasau ngal ne yaso. Se fo maria na kane sia mangalia Wesleyana me tisi mai o ta huhu tātou oli ia ma whāwhetai mātango fie a mai tātou oli ia ma tātou whāwhetai u pōneas mātango fie o le lofo le li ma alai o le sulu lao na pōlinga mātango fie lea whaali lana whanau wha tua loto tali tono fia lava sa aptalo loa ia le malo si o tātou tono le atoro tātou tunu lau tāpo inga lau whengara venga tutofi pe fo i tua a sina o lama nei whanau ite wi lawan whātau tolian maro le atunu o i ta mam tina e o lama i se o pito i titi so se mōta ngase mōta malau a le lofo le li e le fsingia tau si mai le urufafo ma le urufane o le tia ai po fuanga tangata malana i whane yaso
maulunga lona vi inga e tu mau atu ia te ia nei maso o mai lea noa. Losu tasum lam bidu te wate eli tu lai fitu a por fitu as por malo tato tunu pangaso por leo tato por klame ya tatono lo mniel malo tato tunu nei vanga la pia la stofi la solimo mati lo o lo ono pela ma puta mai au kinani manu tu oi o atuno o mama to pata lofa tu tu a radio Samoa lima e batolu a mota lofa lava tatono fa pong ma tato tunu Samoa no la Pacifica tasi o ono tesi male tasi pamo ya o por ma pata lo pantu lo to fa pong mai tu atu for radio Samoa au kina nei ta lofa lava ma lo folau bi ele tato yele piafio le asolimo mati luo no ya mesio le ne foi masina tato sab lia lo na tolu masino ne to sang ya maulunga perbi ingalo tato tua ya ma lo la folau bi elo tato tua ya maso le au penga wenga lo nga do le au malpo ele pengo fie tu o mai tato motu mai mana tolo au le au pai vole so fo falang lang le malosi na etangi ai le li ya tatono e tu longa mai sabali pa nga le malosi na mai le li nga mo fa lupe ona mati ai tali ya le li mai malosi ko longa sabali ai le malosi ya ngo por pale ki TV ya masa eu solo lo que pongi po peo ya le dano dangi mo tai ya tano le li fi mo malosi lue mal fa maoni o tofin tuche o fo ngan lue kanesia fa pena lava mai malosi leli tato ngan lue mo lona vi inga ai awe ai tato pa garvati ya lene sia malo lava le mai mai nga Nicola ulu per toma no foano ya pena fo ya fa fo winna tanielu mala ainga maputa mai otara Nicola ulu ala fa lo fatu mo to i sini Australia pena po ya le sina mala ainga le ngatalea Christina Tanvasa ya mala to maputa mai i Melbourne Australia ya lo teleatu repena sa ya lo maputa mai Hastings yo fa mai wo umanga pa lo ko mafkang le apu wo nga mapu ye le pia fi mala uli on ko sekia ka mapa len ya lo maputa mai ma pui fatu mai Hastings po nei pia lo pa tu repena mala uso lo pa pena maputa mai mia la mala pia fi a por fetu tala ta so la no aso for malo ta to tu o mele u ye u ka u amakanga po le fefe tanga ta pia i ba le le por silfia le bebesio lo ya Iran America Israelu ya manisio atro la la ba ta to talo ma tu per ta to talo la ba tu langa o ya ta to te fa tu le lo po le e le mata ho fio lona lofa masile ona fonga pina ngalo tai fa maulunga sa ili lo lato fa maulunga e ala martulanga ia sa ili po e pule la ngata le ta ba le si tulanga wo o mai ama con car so ia na le vesi e po lona o ile ta to te o le ia lofa mai mo pui au ngi o ka ko pape ma mau mo ta to ni le fa ne ai ta to mo pe le nganga mo lalo ano no manu de ni tau ma ni mala po nga ni o mai e po man tu si o ta to no Samoa no lo la tu Pacifica pe na la monta to talo le li po mai la ve mai be ese ni nganga le anga tangata fa kupu bes tupu fa la ya ese ma la foto no le ai nga le no nga no ai me ya la fo ya tu ya power our love for it ya man real tato po longa ya tato o ona ya te ia tala tato rena pe apale tu lai pitu e fai vai tapo ia ya e man ria so man pe anga ya feel semole con arvato o ma cultura no qualo so Tangi le ya ina le manongi o funga la
mawhanau Nei tio le toia ina pepo Patita oto Ilo nalo sa tausini o Amanu malo Ile toa lona loto O le toa malusi E pule alona loto O le toa lea Daia ia le holo Le semio alona loto Ua matua le foanga Samoa ua nga o e lava I lalulangi tele o whanga tamba Tua whale le papa, uma whale le moana E uina e mativa, ai tau mawhai lava O pole tatunu o si mea mangu mangu e maua while mu Tauina ia hui masao le whabo e moe mala sili au tu Au alo ala whaiva i whanga tamba Tauina ia manuia umaula asana Mauala umalava Aua teu ia mateu A ia whai a mawhai O mamana Aua e te whawai vai A ia mana Samoa Lau tapua inga Peo na talonu atuna mawhatai lo lalo whaiva O se whai matapua ia Le mea moni e a e manuia Tauina ia e mana toa lau atunu Pele male tapua inga Ia polo utino a e malama lama o mata O mamana Ia tafe toto ala
muma yo música o café Eva mai ai uso matini la u ori Iba lele ma ayo maka lele wala lo ka ngaka masa tao matawa Ko streaming is yo ka ngau mate se mai du one follow I fa flow up Samoa Ida lo king o master maso ko cooking king on see off mai mala tele o I love ngoa Nei mai ila piko ka ka ingula fa Samoa le a festival le maka fa ngam liu I lasting by war ka ka fa ngai po anko pa wori me ye mo king on kula fo ma ka mano lo ma kwai sa nge ya mai lau karangoa Lui ma si waka Hey, si waka Hey, si waka Hey, si waka Lui ma si waka Hey, si waka Hey, si waka Hey, si waka Se alune, lui mai fa pali Le ukoi on mai música mai kamaki Vai fai la muma yo música o café Eva mai ai muso matini la u ori Se alune, lui mai fa pali Le ukoi on mai música mai kamaki Vai fai la muma yo música o café Eva mai ai muso matini la u ori
Tara tato leina mo aso I pun malu tato tunu tato emaili on air at radiosamoa.co.nz, Facebook page malunga le YouTube channel mobile lemno e fa on fai lo fo lea e wow to aso fua mai ale tapen fo lea se pese programi e wow lo aso fua na wa no tato leina mengang parot. No tato leina tato emaili apia polinga madungo le YouTube channel maua lem no wa kile no mo lem no vala mai ya tapen boles tanto pesema mia ya le so na no promoto Let's celebrate. Celebrate good times. Come on. Let's celebrate. Let's celebrate. Celebrate good times. Come on. Let's celebrate. We can celebrate. This is your celebration. Celebrate good times. Come on. Let's celebrate. Let's celebrate. Celebrate good times. Come on. Let's celebrate. Celebrate good times. Come on. Let's celebrate. Celebrate good times. Come on. Let's celebrate. Norte leina mo le fa su seconde ya mai ale se toi va ai po e stato emaili ya mo lunga apia polinga malanga palo. Le tanto apia poringa maya eroni soti talofa taito family antu le aso panao si o atali ya Ephraim eroni soti o le aso wa to iai le se fulu iva o na tausanga. Love you son, your parents and siblings. Maria tele lo was panao san maya eroni soti. Ia e matou loto whamanum whaptai le alofa o le atua wa uria mai le aso I fua se o matou tina o se o matou tamā pionga ia bui le au taua tapsoa pālota whalave whaptai le atua I nei tausanga I tele o fua ia o se o matou tamā whaptai mea uma o ngā wenga le lei
le ua mātou manui ai, a maise o le ua mātou tā lai le whilangaro lo tātou atua, alofa le li imatoe whao popo, nisi tau sanga stele o lo soifua, si o mātou ta mā pele ina bui, le au tau wā, tapsoa, pānota whaalame, alofa angana mai le pomai, mai tono, o le kolisi wha waipi au i mānua i ape nika, marparitua, pe foi show, a te li i tu lou le sunga le whapengainga i ape ni a mina, male paritua, ya mai se onisio lualo lo ngā lua ngā le atua, pe foi na i o lua inga, Pamria i lo wasa soifua o e ta mā pereina. Bui le au tau wā tapsoa pānota pāname ea e meise o le paanga nei o mātua whale nganga sunga le pāpengainga ia e perone futi ma le paritua ia mawha e meise o si o roe kālesia e whakasā i tamaki. Mā loa whaaptaile tau, mā loa ngā lua e manuia tele lo wasa soifua. Na. Ea le sili ai alo whaanga o lau pele lau mana mea ia moli e pele ia oe ia ai te matua le wharitua ia moli. Alofa atu ria lau aso i fua se au pele vui le au ta wā tapsoa ano ta whaname aptai mole bala au. Beil pata wale au nei whai mafonga wha leo polenga de Radio Samoa mori atu le nganga wha aptai ate o tō malama wha amnio tō aso i fua le so yanga leile tua toi wha popo nisi tau sanga stele so i fua maolai ya tātou manatua pea ya bea pea i tātou e whai alona pia ngalo mnuia te leo tō aso i fua ya mai se fo i sia wo pele le pionga te akono ya bui le au tau wata psoa pānota pāna manuia te le lo aso i fua pionga te akono bui pese le mo o tau we love on the leise me alofa o le a seu al polonga. Una
atu I le la le leo fofonga Na o mea tina Na e talia I ita Se fumala au ita wa mama I lena Tanga whaasenga lau mawhawha Sili ai O whaia ka Na ku aku oe ke anu loa Wha maua lunga Wha mengi tanga ofu ma whai se ka whanau Ma ka maka kua whakasi Wha akali ai me whawawa
ai pangale Salu vale le kamua opo Au keko Eki pule lava oe lolo A saulia ingana Au e ke alua mau Ma e manga kua figa si o mau Losa o lo tongana Ua umata Lua selau Cavities Drive I Manukau. Pole telefoni o iwa lua fitifitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega Cars. Umalole keisi le Omega Cars. Ole Accounting 2000 Limited, e whailai au la fonga businessi. Maisi la fonga ili mai ai o le tausanga whaale tupe, I tausanga uma. Ole au wala lea e mawhai ai ona toe maua tupe, e te tau ona toe fo I mai ate oi. If so swani fo ile Accounting 2000 Limited ya te oi, e alo ese mai le tutongi o tupe e le te tau. If so swani fo I ate oi, e maua la fonga toe fo I mai. Fafaso tai, Bashka Prasad, mai fiti, Accounting 2000 Limited, ile telefoni o lua lua, Fafi tuiva, lima tasi tasifa. O lua lua, Fafi tuiva, lima tasi tasifa. O mana o mie o e pose I sialo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga mo New Zealand. Ima ta au pue peo le vaita mai no whanau po ngaluenu. A whaia lau tali o le ioi, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services. E iaila na laisene, ma o silia ma le se funu lima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tanga tau o fisoso ani iai Ken, ima ta au putau fe malanga inga. E awhia ima ta upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iana e le Facebook, ma le upenga te whailangi I molimau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Eva mai pea I the radio kasi lima I wakolu a mo au ngā tele sunga mo Lavi le mai loa me lute ona tāna le tu lai. Walu ta tolo maloni lau tā po inga Samoa. Whaamtai le wha ponga mai. Ia mai se lama o lo tau talia ino le tau tua le Radio Samoa. So lima e watoro a mo. Mo le atu wha mano ma whaamtai te le lama le atoro tātou tunu. Mano fo e le whai te stalo. Tama whanau Samoa o ngā lue. Leitu ma leitu o ke lope. He maso iao te ora nei, paaptai lau pinga luenga pa ia ne tua. Pa no manua wa Samoa mo atai au. Ia mese o tātou mana tua peo le lalo langi pe vesi. Le o ia sila pia mo tātou iloa. Ia tau mate laba o le atua e manino lan sila I me olo tutupu mai I ma o le lalo langi. Ia tantono o le loto. Me sau le loto. Pa pena. Pa mo lunga. Fia pūlea le laro langi. Ia lanto manatua. Pai tauru tu sipa ia o pule uma mai le atua. Ore nā ora tātou ta talo I anga le leile lii. I lona file mua pa iatu I nganga o taitai o malo. Tino mao le atu e Europa. I le ia fi le mua malato langona. Pule uma mai le atua.
E mawhipi le mo ai sao le mo soifua o mau atu le fitse lau mai tonu o Iran. Ia mes foi taitai o malolo tau mwhai pēa sa ili tūlanga ro iai. Ia tātou moa pēa le loto wha maulalo tātou wō le li le ianga le lei pēa. Pui atunu o lo tātou nopia iai, mana nofai, mana tua Samoa na rua le atu Pasifiko atunu o mau, ne pui atunu tātou te le lona me tupu mai, o le li e sila i mea uma, na ia marutia lo tau soifua le mea o lo nopia iai, mana nofai, lau ele tau soifua iai, maola iai taito e mana tua pēa, ele tātou te tālo, so e lama le whaamalama le Israelu, ma aisi o nā atunu, tātou whieloa i tātou sanga i lumola o alo tātou li ma tātou vivi i whaapatai le whaamaoni o le atua. Awa i ere tangata ua manatu mai ai o ia. E whaamaoni le lofa o le li o napi mre so. E o lamba ngā tāanga. Tō maualo na vi inga e ono mea matau. E aso uma o na tātou whaafo i atua. E maa nol fo lau. Whaapatai le atua tātou sāmalia le numera tolu, masina o nei tau sanga lua olu ono. Pa moe maru le lofa le e mua au muli au. O ia lambolo tātou malua papa, taimi e fi tam, whaingtai le ala le tātou fora. O ia lamba tātou te mapu iai, tau aolo tō soifua, a lama ni mala e tali alaina ai le tātou fora. Pa moe au lofa e tāpi mala pea, tātou fora ngai manuia lamba mea oma, tono so aingo tātou ainga i le file mūmai lo tātou atua. Mana tua pēi la tō e leo ato tōre marosi e mana tua pēi o tōre tatano. So se maoto ngase, maoto malawa, si le fia le lana pa mano longa e pa iatu pa iane maua le marosi tātou te au ngā mo i amalona pēi ngalo. Nisi poio aingo pēi ngai mpa no noanga o nisi pele i mā tanga o mautsian manangan maniu. Mai se le ngā ngoreri. E mana tua pēi la tō tuli whasalanga. Awane o tātou ngalo i la tō tuli o la tō whasalanga. E le pai ngō fie o lo o whaalope sasi pēi la ngona. Ai tonu mea o mare tu muso le nganga pa i o reri. Mana tua ai la tō i le tātou tatalo e tau luia tupua se moe fau i lo la tō soifua. Leia se ato tōre soifua mareola. Na o Yesu e mamai le pona, ai na o i lungo le sa tauro matanga. Manu maa lo mai ai le tūnga mau. Leo o tātou sapi mai, ai tātou manu maa lo e la ngona le tangata soifua. Le alofa o le atua. Tātou la ngona pele loto mau lalo. Tātou la ngona le loto mau lalo, o le mamao tō pinangalo mo tātou loto paunea. Tati e ier whamasino atu, whamasino ane, whamasino ane. O le pito la au le nāra tātou atua. O ia o le whamasino a mio tonu, e si sila o na pofonga, pina ngalo ma loto lana whanau. Nea i ase me lilo. E oi mana tuntunga lilo tō pina ngalo mo tātou loto. E mai peo se ata e tau i malai sila whangati o lo tātou atua. Whamaoni o le mea tāua le lona pina ngano, whaini mea sili, tau tinonga, muli ai, whataunu ina, fuanga mea uma, o au sau noanga, tātou te sāma mani ai, sila mai le li, i le a mea tonu, e te taitai so se ala, o para tonga, o maa lo e kāresia, mea uma e bāla au e loso i fua, e pe sili ai le li. Te pesilia i le li a tōmoro whamaoni. O lawa te nau lei, a e māsa e sai ai le upenga o na mau alea. Pe lawa e pe arua i ai le nei lalo lang. Tala noa tua, tala noa lama. E tala noa i ato ai. A e whamaoni lumo le li ma whai mea sili. Sili ma tipa i lore tau palea. Whamnia le tua le tātou whōlaunga. Ai tātou te leo mātiti vai lea lofa o lea tua. Lava lana whaasoa. Au tātou o le tui na nau o pinangalo maroto. Tātou pa ua tua i se isi tūlanga. More ngata i men tātou tangia i lea tua lai pai mai. Ia wha ngata i o tau pinangalo mea ua e tangia tua i lea tua fua i mai.
Le asi si me. Na le bivi i am whaapatai le atua. Ai maa lo wholau. Whaapatai na i o tua asin sina i mana tua pe o tauri tatalo. Alo whare li i a maua tau soi fua turu e tino sili le anganga. A wātofi matiu ten tau tau wasaranga suora tai awa e o maa nefia. Maa lora tau vivi, maa lora toa, muri tai ai i mātou. Tu ta linga mai. I alon whanau e muri tai ai, pia lava i ai e tangi ai o ta ringa le upore ta māmara tina, whao ngā. Savali ai. Awa tau siri le mele o e le mānosi. Awa tau siri manu lo ta le mau e polonga ai. Le ase mea ui o au, pati. Pati mo le li. Ona i moa leo file mua mai le tua, tau to oto, tau mawhala o ptia, malie lo file ngano. Malie, a mai au le masi ese le mana, e sua malie. Wafo i lai te fia, wha malie ina o i mewa mai le tua, e te tau sami ai mo ai. Au arawani o tātou tau sili manu lo te taa le vao tu lou, polonga ai. Au ni tau sili le mele o i ane manasi, mawhati ai. O a mewa mai le atua, a le opa atu. Nā le pati a o airi tangata o manatu mai ai. Ma lor folau whaapatai. Patalapati au weta siusta whaapatai tele lava, weta siusta mara ainga, manuia le afiafi, whaamnia le li. Sina leo, se ona tu ati nālo salia, holo o mai moatu taito, lau tautua, mai Allen Bay, lau mua i Wellington e whamano whaapatai tina, lo whaatu mo oe masio tu ati nā. Whaapatai a Rem le moa, mai Glen Innes, ia i lato umalawalo maputa mai, tasi o misi, le suafa, ia lo whaatu. Christina Tanvasa, mai Meripone, a lo whaatu le atu. Mai e tātou pese lea, a lofa atu i teito lea tōru tātou tunuu, pia lava maputa mai ai. Mai lo tusa i le liso tātou manuia. Mai a tātou se atu i tātou wha silanga i pia anga mana whanga, tonga i kare sia manu. I feel le tala le le Saltao ai nei All in the four I feel le tala le le Saltao ai nei Hallelujah All in the four I feel le tala le le Saltao ai nei Saltao 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 ai nei Ele alo ai se tangata fire Saltao
Malanga le siu fofonga ole leo mamoe I fafole pongi sa po fea oiai Alla au I mamoe uale iloa Wa mama o mai leo mamoe Au mai totonu au mai totonu au mai totonu male anga sala au mai totonu au mai totonu au mai totonu ya Yesu Sulovi rute le wate ale tulai balu li tautua le Radio Samoa sunlima Eva tolu a mo. Mai lau paponga I tātou pa silsilanga I pio anga marapanga pa tonga I kale sia manu. Muantu le sponsor of le evening show pa tai le accounting to there's limited mo le langlangoina o le tātou porklame o le fiafi. Papso tai ai pe a manaumia sepso soni e whailai au la ponga pesnisi I maisi la ponga I le mai ai o le tausanga pa le tupe I tausanga uma. Ea awala lea e mwhaiai ona toi mo tupe te tau ona toi fo I mai I a te oe. Anaya, e sosani fo I a te oe e alo ese mai e le tongio tupe le te tau. Ai le mangai. E a mata ona sosani I le patulaina ma le pailaino o au la ponga uma. Pāpea sosani fo I a te oe e moa la ponga toi fo I mai. E a lelo pāpso tai o le accounting to this in limited I le numera olu lua papitu I valima olu lua papitu I valima tasi pa. Koe lako pe umanga upa ulau penkana olu lua papitu I valima tasi pa. O le ngala sa lo minga o le tusi o le so ngā pa te ai ma lo minga o le mao pipili ma waipa le penga o Samoa Sipo tutuila manua o nisi o talatuu Samoa o la ngā upu o le mta whaioi o le matai I le whaingo whana mlawe pei o whaibaiponga ma liu o le o singa o ainga pisir pa ingo paolo si pa alo whana ngingo e kalesia ma le telo le ngana o whana longa o leo pits futa lalo na tau li tu spal penga. Na leo pizza lava o le Radio Samoa tolu ono ba tolu Hope Avenue I Manukau City e mawai monisi pam talanga tala noe lau ponga pe pion mata o pizza le o iba luo no lua slima iba tolu no mera o iba luo no lua slima iba tolu no mera pe taka iana le strap Radio Samoa.co.nz pa isa oka e o tuai lo moka awa po Ainga sa lua pau le pito nuu o ta pito I mangiangi. I lewa tene ma le pāloalo ma tau te pātulo watuai I lau pāpungaanga Samoa. Ai maisi o tāpua inga leo penga le wanga tatofi o le atua tu lo lava. Ai pāpito o ngapaia le nei pā silsidanga I alom tam pānau ainga sa lua pau le pito nuu o ta pito I mangiangi. O le apatau no ino le tātou mautanga I le aso su whao mati lua o luono. O na ole wala aupa ia le atua I se tasi o ta mamatua sa pai mawhata mā o le tātou mautanga. Wala ua tuai ma le nganga pāloano le awhaia sa tātou. Tal nuanga I le mauta o le taitai whono su whā pe salo plaisi o tara lua su lima mati lua o luono o le aso lulu lea pātai o le taitai whono ma le laulaua whono. Kuntanga la kopa I au kilani ni sila pa mole mole
Bala watu ma le whaaloalo I tama mteini tuai uma sa o tawina le kolisi a mele. Loa lanan papa au I au kilani ina ia au wain mai I la tātou pōntanga I le aso o tā ua. Le aso na I la spito manti tolu I le aoli no whanga mo le Silvia Youth Line Manukau tuatusi tasi pārima St. George Street I pāpa toe toe. Ia tātou umai I le alofa ma le puipuinga le tapa au sili o le langi e momoli mai ai lo toso I fua e amasa mātou wola pāptai te le raba le prestene ma le ofisa la kopa I au kilani New Zealand. Eo, nisi nau pā sinsinanga, fioanga malalpanga, tonga I kane sia manu. Tari tonu e lea, spaipai asa ma se mau sa amore atu no pele tu tāno atu. Na lava stampale o ono wale atu o toa, wha leo, ia wha sinsinanga, fioanga malalpanga, ia wha te lava loa ngā, ke visiano, ma ngalo e lao toa o ona. Ia le lava tano I lau fonga fio mata ofisa e lama I mea uma, e ala I whāsisilanga e aona songi, whāsisilanga I le tongia. O iwa luono lots lima I watoro no mera, o iwa luono lots lima I watoro no mera, mo le lava mata ofisa, I le tolu ono pa tolu Hope Avenue I Manuka City. Manpo lenga le Radio Samoa, ia malo mato whāta wa mure atu whamano, man whāptaila tolu tātou tunu. E ala I tātou whāsisilanga I lewa yaso le masino le tausanga, whaamria le tua. Spulwalu minute le o te aile tulai malu tau tua le Radio Samoa su lima I Batoru a mo. Tatono o malu li lau tāpo inga Samoa toi whaata lofa atu. Le malu tātou tuno u au kilani manu tutua oi o atuno e mao pia laba o maputa mai ai I le tau tua pa o le Radio Samoa. Tau tua mo e fitu aso o le mai aso lua su whai tu la tālofa lama. Ma lor fo lau vi ele liu tātou ia le pola stofi le salima manti lu o luono ia pelo tātou tua tu tolfi amnga wenga moli le nganga fa malo si se ma lor toa o iki a fa lu pesasi ne tai au kau sui se pa ngoi fai ya umanu malo la ma mele le ya oe pati fide mula ia si ila inga mal fa manu mal fa tai le tua mai lo tele pa manosi ari taiao ya to saudi me tau mula so taiao ma lo nga lu ne yaso la to sa tau am nga venga ya me so I moli fa malo ma fa tai ma tua lo pa penao na nafa ya na yano pa nau mo moli to piki apu mana tua lo fa manosi na tu le nei a ora te me sele mai ya ma lo faiva na yano pa nau ya onga e la ngona lo fia malingi o loi mata. Whātai lea tua. O na ngalo lea o lo sautia le po. Ngalo lo lai na leo. Pati ma bivi lea tua o tali mai. Mea nā wātu at whamalosi. Au o lava te whamai mai. Whamalosi. O I lava o whia ngai mga anuenga. O rue le patonu ina. Lava si le whia. I lua whia ngalo e tasi. So alau pule ai tono mauta malawa. Le lava penan whia ngai ma. Na i o ruano. Momoli. Au wana I whātamala. O le taimea whātamala ai, o le pumoni a taimina o tala al whaito o le te apolo. Au wane o tātou whātamala. E tatalo tātou, ai whātamala tātou. Whaamriere li mālor, whaamalosi, na ianum whānau, me speo ngā ruenga pia ngā iai, nisi wanga etu ngā ruenga o le pō, whaamriere li. Tā pua inga mala whāsaunga ne fiafi, anga le li, man wia lau whaasanga lunga le ala, aua le whaonga inga telefoni, wha mole. E leo se pato nunga, tu alalo le Radio Samoa, mo tato umalama. O le whaonga inga telefoni, saunga le mose o ainga, mātanga o fia tau nui, mauta malawa, saunga le mo o le nā. Ta ole lolo le mo le pasia moli, le lopo ala saul kamakau, po ai saul langa bani, tuli ai lo sao. Manatua le ava ona tulo wala au pasaina la to fioai lunga le fioai ta vale man le ma fau tulo ma tahala I lunga le wala saunga le mo me ta wala na
Ea, e mai sepo I whaeilo le awala, tu la pono, e nei se sirunga tu la pono. Whaamnia neni mano le atino, malau pa saunga, ile nei pa piafi alofa, tene ata I tō moto. Na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangungana fitu aso le vai aso.
Ole a o whaatoe tū a e oe I le aso mata ama. A whai e te lele tali sua, sua I le tino o le ano atua. Mainu oe, oe I lona toto, o le a le ona oe. O le a o whaatoe tū a e oe I le aso mata ama. O le a o whaatoe tū a e oe I le aso mata ama. O le a o whaatoe tū a e oe I le aso mata ama. O le a o whaatoe tū a e oe I le aso mata ama. I le aso mata ama. La foa I le lalo langi a etali ya o Yesu e tu maulo na alofa e le liu e whaavavau. La foa I le lalo langi a etali ya o Yesu le la te leo leo mai lo uanga ba e sawai e lo lo talo na lofa e lau te le whaavavau e lo lo talo na lofa e lau te le whaavavau togi o la
sili irunga Se po Mario tlenga ya le pai cho pai lua io e la po il la langi ma el pes pui tu le la langi la el ma tso fio le la langi ma ai lo soi fo lo fa tu le pai cho pai lua ma pa tu ya le neta no fano tempo tu le mai lua su fitu minute ta le tu la iva tu ale radio Samoa su lima iva to a mo Whaptai lama whareata male ai ngā lii whaptai maptamai pena po ia ta Benson Leonards whaptai tere lama manole maptamai with Schuster male ainga pe po ia sina leo si onto atina lo maputa mai pe la mo Wellingtone so Finea Christina tan wasa mai melpone lo patele atu whaptai tai moro whaanga e la to umala mo maputa mai Leitu al ke lope tautu ale Radio Samoa su lima e ba tolu a mo lofa tu taito mo to malama ba lo tu sai le li so tato ria tanatu tato leina ya na yo lofa anga mo po tale tu laiva tau lunga tautu ale ona ole mai fo I ole tamale lo fatu pratua ya me ali alo pulo lo maputa mai Newcastle Australia lo fatu lo fiona pratua me ali tono lo mrio e no falo si piati Australia sai matangi ya le lo fo le li pa mo e me uma pa tai map mai ole fo new coach ale All Blacks Dave Rennie manatua telefon fita mas pengtanta wasai pole nei foi te mani e o lava o lazy tu ya ai ta tono tu langa anga ia tunu e mau ma tango fie me oma sa ia au si ai foi ia tunu e mau ve o ia tai time tani foi time to fie foi stu langa no o foi ai ina wa be ese Australia ai ko kamo Eddie Jones manatua le la piki le ngoso nga Eddie Jones ele manaya la wo umana arrange le ko foi ya pangi ya le wo yoe le nga be ese ia Dave Rennie mai ile Wallabies ya nga ya tu le ipo le la langi talua ya e makaukia ale ran me wo ya la le pe ya le fa se valoi nga kai ngo le lo se me ya so ia nai lunga le ngangar kama la ko ya pangi kama Eddie Jones ya tu langa na sa ya ale wa tu ma le o Jamie Joseph sasio tanga sa li fo mo ya ile sa pa pela to Jamie Joseph la be ina ua ave se ina sia wo ya Scott Robertson ya o le sa ma ko luar kam fingo le Cruzeiro ya la u pe meka ya se ma fo ya la u mga bela tu la lo pela mo pa ko le ungo ni la lang e se si me le o ta tu fa mo le li u ma ko le si ku ai se me to e bala winai ya pa me lo tele sili le li ta Benji Lenos fa te tele lava ma lo lava ma mai sini Australia ma ai nga lo pa tele atu fa tai mo fa mnga ria fo e ma no longa le nei po le ala so finangalo le tulanga o ai ko lua le sa di lifa ye lo finangalo Jamie Joseph wa o ia le sa siamping ai fo i le kadwai le Highlanders o ia sa pe ngai Jamie Joseph longa fo i mtati ang sa ungia po e nei fo i culture kama o ngi sila fo ia nga malanga fo le fo ke le lava ke mi sa so song ya pangi ya Jamie Joseph ya le lawo ko fo i mai sa ya pa mo o ia le won ko fa ya langa opo sa ye long pa mo o ia be ma coach le All Blacks ya pe an ya pa pena lava e le o arsi le fiema le lo ai fili mai ta to le ni ya le o sa ka mo Dave Rennie sa ya to mau ya ngi sila mo i lamo o ngi sila fo le ala sa o pin ngalo e ko luo le ya wa le ko feel au wa po le peno le la o ya la pa i los kai mi se o wala au inga ngai makango ya so ala pulele po le peno la au so ngai te ko mau ale peno to ai le sa ya suinga la ko ya le ai la to filia ma lo la ma so fu ta lo pa te po pai e mga awia se to ang
Ia o ni Manchester. Wale mawati na ngai nunga lau la au lan mene mo mi ai. So son. Ala pakato. Oi. Malo, tau. Ia mara telefon lang babara sunga na la pakato. Kai malo melang mang bia. Wow, kau ngomoi. Ele o kaula. Ai kaula ka tamba Amerika. Ka ulo ka mo lo sa lako so le po elo. Ya. Ya sau no ya, me siro manuia mai o lua mare. Manuia mai o lua ma tai mani. Ya manuia ma o kai mani pa kai la kai ko. Ya lo fatu. Lo fa ko e fa lo fa. Ya, por el lava o el tama. Ia fa kai la fa ko lo fa ka fa bor kai ko. Ya, sau no ya. Lo fa la fa buguyana. Lo sunga fa pengenga sa kai le ba ese pa ku alo fa mer ko alo. Lo sunga fa pengenga kau ara fa mat fa ku mantra mer ko alo. Lo sunga fa pengenga Filipo Malaiku mer ko alo. Lo sunga fa pengenga limba sef silipa mer. Lo sunga fa pengenga ba ele bakiba mer fa ku akwes. Lo sunga fa pengenga ka sira pa mambiliamba. Lo sunga fa pengenga si pa kai si pa lokele e farkua buku malo lika ya lo fa ku si pa. Pa presunga fa pengenga tingia so mer farkua. Pa pre programa pa cho fa rumba ranika mer faro fa mo ka lo fa mer farkua ya ilen mer faro. Kai bari kap manga ya bapeka mer faro ka masa basi kai bari leva. Apre karo mabe famingala limba marfanga karo. Apre to balata poro marfarkua mailaka marfarkua kuingi. Kai bari fua pau marfarkua pepe. Do faku ai ongo longo waricho hana mo. Makinga makua ya baenga do faku hana mabaenga. Apre fumbongo karsa marorosiu. Apre ai ongo isepeka kan ro population ro faku ai ongo isepeka kai Maria pika masia ngiu marfanga malai sambuelu kai Maria sambuelu marfanga apre songi Europa marfaku ka ora kai Maria ba fusi mahal apre kinga bakua apre alfangi ro faku alfangi kai bari singabe ba faku akele bare pe msulika oskadi singi le au mbadili le faku le au mbadili le au pepe masala basinga le au pepe masala basinga le faku kam kai bari ape foku le pule mbona foku le pule le faku bona ape kai bari karifa makombiki maka barieka ape kai bari kai Barfanga, apre Angela Barfanga, Angela Babea Barfanga, apre ya Eseka Manhattan by What call it? Manhattan for the angle Manhattan the body which about Apre ya eseka bare fomak apre ya pira bafei apre ya tei amese kabaya pa ya wa barfakua lo faku para kusher bako karesia apre kinga ya pa wa laika apre ya so se le panga se bakau ku le panga se le pa se mai so se la lo vaya so se le paka so se lo boga ya lo fa pa kai la kai ko lo fa la ba ka chefum kai ba de pe bika if ka chefum kai ba de pe bika pa kai la kai ko mo abo tai tere la ba tau lo patele atu ile sunga si pa mai se le nga ngore ni tai tere la ya lo fa tu mo lo man wi ma lo ngore po pa kai la kai ko soi po ya Mo le malo sa no mai talo fa. Talo fa la sunga le dia o taito. Talo fa la pionga ja kono Antonina mal no falo wa mai o pionga ja kono male no falo. Yo le malo lo si ba tu la sunga taito. Ia, e silo nai mnuia, mas foi si o to e kanesia, mas lava
mai to ina ya pa manu Petero lo fa tele atu ya me sfoisi o to e kanesia Antonina Ia whaafitai lewa teito malo la wal tau tua tinu. ai Whaafitai fwoi mo whamanianga ia o lo whaanga teito whamole. lelei Ia e mole ato o lo whaanga si utomato ina ia whamalua mane no whaalo. Ia e maise sia u e kale sia e whakasa Samoa i New Zealand hindesui. Ai ngā malawa te o nai alomo nai whanau. Whaafitai fwoi le ato whaiwina whi au mga aluenga le malama. Ia e maise o ngā nai whanau. Moli atu o lo whaanga mo o te uma e maise nai o ainga uma rawa whaalongolongo mai le nei tula. Lo whaatu le tina matua ia se ao, ma le whanau, e whaapea fwole ti a kono malolo ia tau ili uli, ma le whatua ia moe, ma le whanau, e whaapea sa vea makika ma le whanau, te alo whatele mo o te uma rawa, ia o ngā fwole nei tula o tatou mafutai tono nei atingu. Mawai se whaasili ngā malo simo o te uma rawa, te alo whatele si o pele o a mai le ia le pata, e mai se fusi ano a maa o lutu anu le ainga tina si o tama, mai se o ainga marawa o whaalongolongo mai le nei tula, alo whaatu ia tō via malanu i maangele ma le whanau, e whapea whai Samoa ma le whanau o ainga maa whaalongolongo mai. E mai se fusi au whanau ia malia le ngau i marita ma le whanau, Rufangia le atua si au whanau fwwhia ngai mga aluenga le nei pō, i ei leanga le leio le atua taito, alo whatele mo le whaitua ia filo i aura ma le nofu alo. ai lava Alo whangia le atua le whia ngai ei matofi matiu te o au nai fo le nai tu o le tō vine. ai Manuia tele le atua i se au mga aluenga. I alo whatu fo i si au tamale o ni wafulau te ato tu se iloa i tai Whaamanuia tele le atua le la ngā luenga i male mea o tātou no whawala ai le nei ai lava whai tau. Ia e misia rawa ia pe a whalongolongo atu ilunga le ti o taitu. ai O lava lo whaanga nai mo moli atu ia atu nina. Ai a manuia tele la walau ngā luenga taitu le nei pōte alo tele mo oe. Tātou whaso i fua. lo fatele tai tele la mo la panga lai fo e maluia la ua ma le kale sia i panga itua Amerika Samoa ai mori mai alo paanga la po e pa longo mai tai me te sawa i lungo le ea ma mai alo paanga pa te tele la ma mne po lo tofi tona e kan sia ngā lue ai mo lo mano sia wala tau tua ino le li ea lai ngā luenga tofi wha te a kono i tono le kale sia mne si o tō ngā luenga a tō nina o le alaba i ngei ia i inga ma si on pari tua po malanga skadia O le i nei. oi wa pe au ai wole mga o ya lo fa te pa pero e kuei O le ai ya i nei. tulima si ona ainga mi se la pa nau ya le sina man via lo pa tu ya sola lo fai ya stai mi pe lo ai po ya lo fa tu man via mano longo po lo pe ngatia ko no Na foi taito alo whaatu, whaatu i fua. fa so fu e mo po atonina so fu ya ma lo lo man sai mai ta lo fa Yo lofa ka lava. ia ma lo lo fio ngale au mal palitua ya lili mal no falo ma no fo lau ya lo matua o ama le fi Ma ro ngā lulu ia, ngi fo iwa. Pa ngā e fo ia. Pa i fo le lai longa ngo fuanga ia le fo la fa se malo longa ngai po. ma rie la lo ke le mai so yang yu ka po i ma tua ma ya sau ya le au dunga le fi kau i pa lai mo ma ya o lo fa nga ba ki ala o pa ai ke le dunga abi o lo fa nga so ya le au mo di ya lai man wi pa tai Ia pa kai ke dea kai ko. O le au ko lo por kalame o le ko tsangi fila. Ioe, po le asa fin ngalo ko lua le asa wa e monia ko ke le nga pa pe pilinga. O le ase sai so fin ngalo le taimi o i panga le fa mo ya le wa le o manino le tura i mai ia skasi po i sai ngi sila skasi po to mani ele le po langa o langa taimi o la pi i ka mo David ia sa fa pe a sika wo po ia so ia Jamie Joseph Afkaya kai ko. O le fa pu ma va sawa o lo wa manga. ia Ka ko vai the background o
O le ko fia ngai oi fo David Rain ya. Ya mongi awa e long piko la konga o le kako piko Pacifica. Sa o le lei. Ya ai pawa le. Ma kuanga le di le nga sek mai Australia lu ko sangkalu e por ko sangkalu. Kong wa e mo mai le ngo pa ko ai. Ai le lo mga ku sa ka nga ai la uri ya Jamie Joseph o lo fa ko kuanga ko Jamie Joseph. Sa o le lei. Ta o le lei. Ma ko ka ku ale uso. Yo e. Al kakalo sa kalo lo pelek. Kakale lei. Ya. Kalo ya David Renpen kalo ya wa katope le. Le ai. Nga kopia sa ke e lungo se o lungo ngo fo de fa de o. Vai. Na ola fa se nga o ke le au e ko se lo pelek. Ale le si me o ke o ma wa pe ya o ka wa me de isa ve ka ka ho e fa fo. Le ai. Ai. O ke lo nga o le ya. Ai ke lo fa ke aku e nge wo lo fa nga ke le o ke lo fa ke aku de lo ma fa nga si o ko finge malanga fa nga ula fa nge de lo kai mi nge de lo ya e wa ka ya o la so vale as ko nga e malanga mai nge malanga mo sa mo da sa ya fa mo ya ku ya ida ko la ko ma fa nga de lo a mo ya ku foi au ave pasi ma le sa o ne nga ka mo nge sa o west o ya ngai ai si o akari ile mai mo kama kuri au kuri o le au kuri ilangi fa mangi o kama kiki mo kama kiki ya amangi aku le au ngadu ngangi ya so fa pe ave pasi malava le ma o ko swafa ya mai se o le fionga ya o ko fa po le fionga ya mika o le o ni ka po yo fa mangi ari ya ke oi la fionga mare mar falkua ia ka ko ko fero e fo sila la o ruma fa mongia kai ko malonga ka ngalo fa o maruru la pule le au pa tai la vanga ngor ngai po lo pa tele mo lo ma to ya ni man no fano ai man dia foi mano lo ngor po pa tai mo fam nianga o se wa ngalo si ki a kongolo a kongi le dei a konginga alo fa ku fa mongia le ko e mar fa ngau mar ngai ku la inga ka ko fero soi foi ai foi ande au ale alu e anga tonu manu or pesili e ai ale pe ko o sa musuta pele ai io e lua ngu ia ngala ai me sa musuka ia le ala o mangingo wa le ala e e fakaka ngo fuka e kasia ka ya mai sa musu la sa musuta bane pa po ngala tu kulo foi pa io ya la ko so songi la ko foi fe okay ia io e por la ko farsa ke le o ma fa ko ma ngai I'm failang sa vale ku kai wala wo po ai pasi ya wala le ya wala pasi ngari ko fa ngalo sa me po e pasi ri ko a fai lo ku fai ke de foi o mai ku kai ko ma ngai ya sa de au mo ya la pa pe nga o kai ya sa musuta ya le ya la ka pa misi ai ku sa musuka ya o va pensa o pesidi e a contino tama pa pesidi ale au kama kan malanga sa wola e inga ma lo fa tai ya lo fa tele vo lo mo ni ma no lo ngol po le au ma lili ya fa kai ke de kai ko ali pale wala ngang kiu ko maruru ya fa tai fa so fo ya so fo le au so fo mo le no sa lo mai ta ho ya ba to ro fa nga taito to asensina le atorta to no ya la pengal venga to tofi ya man via la auto for la yo tala leso keriso mo ni nga mo i mo ma lo fa tele atu au kilani mo to ai fe la ma puta mai ai i lo fa tau ba lo fa tele atu nia fo ya tu no ma le tu no sa mo no le atu Pacifica nia le li tato ba malai lo fa tele mo la to le o to to ma lo si so se mo tanga se i mo to malawa ya fa malo longa le li lo fa tele atu mo to ni se o ai ngo fe ngai fa no noanga o ni se pele ma tanga o mo si el malanga maniu fa ma se le nganga o le li lo fa tele atu
Alo pati atu na yo mātou pa le nganga, pa tai utoe taniu mai, pa mano longa, sunga to ina maptanga pa le ngā, pa tue ia ma nofo alo vi ia le li, tātou bana ai masina, sau nia le li, leo tātou whee loa i lumonu e le popo ngā, manuia po to am tanio le luanga benga e pa ka sai worry pa nia le li ta fale o si tato kane sia o la mana ya long pa na pa nia pa tu le fianga te akono ya mo te kai luaiva pa tai le tua ai mai se o lo on sai mo lo pa tu levon pe ngai mati nga o le tino o le li e le se me fa ta mo te kai lo fa malo longa le li ya te o lo so ane le pionga te akono na pati a meleane i le mō tō uma tau luia staimi tūla i mai pa o ngā ina le li i a wale lua tō pi te akono mo le ato lo whaanga i te amtoe a la unu tō wa atoa lona se lau tau sanga vi ia le li pa aptai o lo manatua pea oe le tina taro sanga na i o tātou mātua pa ne nganga ia maise o lau e kāne sia e pa ka sai uri la unu tō manatua pe o e le talo. Tua po le apine ato tu lo pate atu po ia le se me paintai le li fa mano longa le li si apine e mese o ainga umba nise o maaptia i tinga si la fia le li o tō tinga o lo fatu atua e te malo lo ai. Pe lava maputa mai ai ame lo wola i aonga.
Kalesia papa tonga ke sana Amerika Samoa ma le fia anga fanga itua Amerika Samoa batu ela fanga taito le atoro tato tino lo so i fu foina lo wola o foina ia tato wa nga mo ia malon piningano tato manatu lo na lofa e ala ia Yesu ke riso ngata le ngana le ase ngana tau fa Yesu la ina lo na lofa ngata na ngana tangata so i fu tu lo tau ia se me longai si silo na fonga lo so i fu au na mo lo wola tato bo ai le o le leila lo langi o le lalo langi mai me pana au lo sa ili o le ma lo le ola e fa ba le no o ta pena e lo tato li tato te ma potu ai pe ama vai so i fu mo le ola ainga pa no no pe ngai ma pa no noanga talato le tonga mau lo ia le oli ma fia tato fia tato oli fia le li tato te mo le ola fa ba ne to ia se oi le so ia se tinga na le pepese male au angel wow mai ai to tu le nepo au te le fa mai ala to tu le ngalo lo fa tai te le lava se uvo fa pene fa tai lo manatu mai le fionga te akono ya bui te le swa fo se uvo o le au tawa tapsoa pa lota fa lave sa fa manatu ina lo na soifuan po ono sulima via le mo ko mero si oso au leva te o ti luoto sanga ma val ai pa tai na yo nalo vane sunga fa penga pa tai sunga fa penga penia mina se o fa tua lo tai tali fa mo mo si o to ma ya mai se na yo tu pa pile halon pa nau fionga ya bui male per tua ya moli pa tasi an po pa tai manatu mai i lo fa ta va mala ai ngo ma na yer ta to ma tanga levana bana over to sanga le mos pelo enga ma se wo ya bui ya le wo mo tai min tala no fo lano ya mai se sunga pa penga ya perone futi para tua ya mafa ni sole kalesia e pakasai stamaki naitina matutua tama matua sunga ya wao pa manulu watu ni sele o maua tele ya pa tailo to sangi man po patalo fa mai patalo fatu ya mo fi tato umana po pa tele lava no fionga cha kono voi manatu mai ya mai se no falo ole fionga ya voi ole fionga ya le au tainga tawa tapsoa ona yo na lo tapo ia lo ta la infinga lo le stasio la lo sunga ya penia mina mar partua lo fai fe aure pa casa plenem i lo e lo fionga i mano longa ne te mi o pitau i mona so posio la tama stasi po io na fine wa alo le nu lo fai fe awai ase tasio la alo tama po i penika wa maia e langa PhD le doctor ya le wa fo e fai mfa ya o ngai tono kolisia fa bi pe awa manua ya fa mnyanga na se o uso bane le fionga te akono ya bui tata noa ma le roi matan po ma fia sani ai fa ton uina me uma to fa ya me sili uma an por tato maptanga ya mai se o le mlatu le sunga fa penga ya perone ya bane la sunga rev aptai matango fie tal no tu fai tu ya mapa ya mai se luanga tato fie lo yan pom sani le matango fie o le tu ya
Papoloa soifua luanga wenga perone ma patoya mapa pola le tala le e pakasa stama ki lo te atu ka sia mano falo ya me se na fionga ya voi tu ya moli mano falo mo ni lo ta po inga voi ma moli al favor o lualo tala i tala le su kriso ta po ia po favor for mai ya al favor o ia paim fa ya onga tono kolisi pa pa fe ai maru sunga penika pa lave ya manvia so pa tanya to ai me o man po i lo to manatu mai te o male ainga pa ta wa pa mlia ne li alama me o sa unia o man po e le tu fo langi pa tu mo le tu so la na po ai pa malo pa tai manatu mai to lunga sa tu ale ona pa ta wa ai le sfai vai asa ma se mau pa mangalo le ona pa so po tu tala taito pa to ese taito malo le tunu pa mangalo ma le ona pa ta wa sia pe ta so le pani o le filangalo le o lo ta tua lo fa te le atu mania malo longo le nei po tie ta to i au lo fa le li Nia mano longa na pai de tai au po ringa pe ta so lo na lofa ma lo na lei nia na yalam fa na ya onga fa nia le li mai so to asina sina lofa te atu lo to fu to lo i mai le li wa tiu te fai bo wa na a wai le li fa nia le li nia mano longa le nei po ta to lo to le au ona soi fu ma ia manu ia